bwe para iyo korekana imambia lero hasi chinsemo cha chibirate awase habagosalia abasubati be timu ya Lowland Starlet rwari omebunge ya Kitutu saba babwateraniwa asomo basikano munene kinga kibalingesa bali yogochia komina na Sydney timu ya basubati ya Bunyore kwana barali hema rogoba ya lero nigo Dr. Charetweba uyore homo director medical services hime ye county Nyamira igatebirina abantu batano gati ya bwemirongo hebere noyomo ebaiguleire korwa senyagitari yo magega yo konyora obugwenya abande nigo bagendete konyora obugwenya ogo asebono ensemo yekiumbe kia FKF nigo egira ogo yore korwa segwadi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango atogire hegetambukero gia serikali ya county Nyamira kugwata kwa bokonyi bwa bwango asogotoma kigali cha ambulance goikaka burungi helikominyokia ababo ojia konyora obugwenye asinyagitari ya Nyamira Rifaro Marieta Nguruku Dr. Jared Oeba ande director ya medical services Nyamira county gwereri bageri kuba inform nga bitukolia mambi ntwanyora ujumbe ngegari yo skuru yabogolete abachesaji be timu bariko genda wakengo yo Western Kenya banyoro mu basakano gwepara litangane bara irua asinyagitari ya Kapulong Mission Hospital abo leita baba rifa tu Nyamira County Referral Hospital ntwanyara ko receive abaruire 21 batoto babo niga babwate chief fracture babekira se appropriate orthopedic treatment abande batano twanyoringa mbale buya tubangiringa bayigulerwe egere tubabangira matibabu asikurunka nande banyari kwira na later ase through our follow up clinics abande bagendere tukonyora amatibabu na uchunguzi zaidi including okaro CT scan gara tunyare kuchunguza zaidi nga mbasemba bwate chingo machinde chaime nyuma tutarabanga kubayigorera abo bonse tuko babeka se ward egere tunyare kuba progressively kuba igorera after banyorera matibabu. Naitwa Ronald Oyaro Mumanyi. Mimi ndio head coach wa Lowland Starlets na Lowland Starlets inacheza NSL na inapatikana Rigoma Kitutu Masaba. So leo tumeamka kama kawaida, ligi na tuhitaji, so we prepared ourselves well. Tulikuwa tunaenda kucheza against Bunyore Starlets our second leg. So tuliamka asubuhi saa 10 tukaanza safari yetu around saa 10:30. So on our way tulifika Chiblat. Unfortunately hapo ndio tulipatwa na msiba wa ajali, na tulikuwa kwa gari, tulikuwa wacheze, total number ya watu walikuwa kwa gari walikuwa 36 including the technical staff. In fact kirese nonde nabarabo nabagenda x-ray twakwana no munyagitari we x-ray yontebi abange bali twakagirete babwate serious injuries batekara balgereire bakiri x-ray batebirenga buyabari nabo babambari bakunyara kugoro nanda abandi bari bakotigaraga okorera investigation gwakira serikali ya Nyamira county Mosike Nyaribo Buyamono waziri health Buyamono Dr. Oeba Buyamono sengencho mwatemire kushughulikira abana aba bakabona igachinse chintora nyorondo sirire na nyembali baumyeta bange mbabe kiro chipenkira boni gabale buya abantu mbare Mose eke senator nigongoro korwase skuru yaito ya kiufundi ekoro Kitutu Masaba Technical and Vocational College ase abachesachi aba na team managers ose technical bench bara abanafunzi baito igona chirega yakwani hapa ye skuru ocha korana ki abanafunzi aba banyare ko bagudumiwa kurumambia bakanyoreta accident ya Cheptila na ande bacha bairwa Kapulong Hospital, and then from there bacha ba transferred to Nyamira.